Kaseng Bhalang Achek Holistic Awakening Movement aham kalapan long ya kajing hikai pat ba halor kipang kajing ba na kidrok bat kajing shong kha khna hasnong Gazwa Para South Garo Hills hakalai phawai tarik risau bat shi tarik naiwing hakane kalumpung hikai pat ba lawan sengap laki khna school kilong kemi long kpa ki samla na kishnong ba marjan kino hikai hakane kalumpung ki kentup ya District Social Welfare Officer USS Coach, District Child Protection Officer Kaibida G. Momen, Maternity and Child Officer Dr. Rikrak CH Marak, Gazwa Para Health Subcenter, Dr. Bishra Dame Suchiang, ki officer na Gazwa Para Police Station bat Natura. Kini kino hikai kila batai sani bha halor ki jingma ki bami na ka jingkerni ha ka jing di drok bat na ka shong kha shong man hakerta ka badang khenna. Hakane kalumpung la don ru kajing hikai ban iet bat ban yada ya ka mariang ya ki dieng ki set ki klau ki betap bat khamtam ya ki marat klau ki ba kenrei ha ki lum garo henrei menta ki la sedang start bat ban do jan kino hikai ki la kentu ki khna school ban pelut khambun por ha ki jing pule ki jing elek kai bat ban yarap ki kemi ki kpa ha ka rap karyang kila hikai ki khna school shinrang bat kan thei ban kyar na ka shong kha khna namar kanwan ra ya ka jingma ha ki long yeng long sam khamtam ha ka baya dei bat ka kwat ka khia jung ki kemi badang khna bat ki khon ba ki kha nalor kata kanwan ra ya ka jingduk jingkurdu ha ki yeng ki sam jong ki Ay, tako, dukat ko ay kape. And now, I'd like to call upon the stage District Child Protection Officer Srimati. Awareness program drugs and alcohol abuse, and then gani bara early age marriage ni bidmo nga ade kaso para aham unit san ya program ko ongataha reaction ng blongin uyani ba masyani ko ang abi jung mukhango nagtama nahawan nake sungko nokko de leng pa nokma sanirang ba bangarangan chingko grong ya kanaha namaha ba yanda ka ba program rang kon mukhang chibong atang ko nimna chingna agana nirang ko mana wan nake school ni ski barang ba chingna ya program rang nama nen bicarang ba chingna kusyong emengna chingko salam kai ri ang parang ba dunga chinga dao debatte ya program rang ko take up kanan banga planning rang donga dao ne ke kem na southern zone rang ba ri baing ba sal rango ba ri baing ba jarango rungara area rang chiba ya takba program rang ko dao ne ke kem na drugs and alcohol abuse aro child marriage ba early age marriage rang bidungo program rang kung atang na mangsunginga aro chinga man adep bete ya program rang ko government rang baksa melimeng banga changon ong atang gen ching baksa dalia program mo dingtang district ni officer rang re baha jekai social welfare department ni officer rang re ba one ke daw ni ke health district health officer rang ba re baha one ke district child protection officer rang ba re baha apsan ke Gazwa Para health sub center ni doktor ba re bayameng ya bakur ang yan nakabo program rango singa man adapate government rang baksa melinang rumemeng ong atken aro mukhangchi de baing pa chasung rango de drang rangko mai kai chinga nama bewalo ba namgija pa practice rangko chinga kemat naman gen warang ni bidungo chinga aham rang rakin kamku ka gen aro chinga ndake ba molmulat naska banga area rangon banga sung nok rangon chadam berang belsi chungija jikba segabar anirangko songonoko agan skin anirangko minga unigimen chinga magwa phagabarangko ba songkonoko leng barangko ba andake vietnaska na simang belsi chungija rangko jikba segabar genchmong rana dongna kumna genchmong ode chinga aham ni kita sande warangko child protection officer rangna ba department ona gata na soni ko sako badi kagen aro re baing ba sal somoy rango ndak pa sel rangko chagrong jana gata mana de chinga raken kamko kangin angni chanchina gata de dingthang ani ko de manchongmot ke maina no ba daoni gata public rangna ching bol ani gamchat ani ko halat ken chmong de bol an baksana matbulung rangko mai kher pungna nanga aro matbulung rangara chingna batitan gamchat ta chim warangko sungni nukni manderang na ba ui khugija ko manderang thlata gench mongomode anga kadonga ya wamang belonge ding thangani ko man gain aro wamang na dakchakani gain aro ching environment na ba
dakchakani genim na kadung banga agel sakung ingpa samtang tangong ingpa obos sarang ko daw niat ken chimode bangbatan daw ni kita kimna awareness program rang ko manjani asilba pasal ko bade bol akur pungna ba changja daw ni kita kimna niyam rang ko masijani asilba banga niyam rang piani rang ko dakka wan nake agel sakku ngatingpa ba agel sakku ni tuat nongat ke ba plak sambol rangan ba plak chong rangan namgni na song ata warang ku di ba bangarangan masija for example wa kenchuri wa earthworm nya kana wa ko ban sing indian shot digala ba warang ko ba mamung value dongjani chansian di ba ya kenchuri rang ba aku asalong ngat na kadasa agel sakku nari baha ini gimana plak ko nancing thalatyo naman gench mongode warani gamchatani ko wa sungni nokni mandirang na ba sungdong ko pa mandirang na thalat na kata akan sikyo naman gench mongode plakan yarangku wiemeng environment ko aro matburung rangkur pung naman gain in nemna singa ahamrang kadung swa